na don yesisu ye mranten ye bobra ya insuma sika eni anim kan sisika di anim kan bibrenye me Kofi Adom we no obi a na me ne sa me hwe omo ye yonga omo ye media adwuma no omo na omo wo so omo blog ye omo sa ye adwuma FM so Ghana be ko yi a ejina omo so so omo kan kore but ade ba ko a me de ambulance de ba me hu ye ne so omo kan kore omo dwe omo funu omo ya ade a ebe boa omo enya wo se wo ye Ghana ni no Kofi Adom atema ambulance 26 era woduba 26 ambulance era woduba onima sem no mo hwe Kofi Adom ba kurum ha ye wo eating place bi e fe Sankofa e ho no didi it's a man na ka no woni 17 nam se ka no man ni 17 o protect man no ne ma meka se man na ka no woni 17 se tama ambulance na ba man was the first person of frame man who threat him only di kan frame the Sankofa ene won obubu don me am tiasa me de no kura na ye adwumu enti wo sori ba me so bia na obenya asem man na am ayi of frame threat na ayi Sankofa ene dia wa wo ti du ba bia ni Sankofa stroke a che no o ti fi mu obi ana na nsa won bia wo have problem because no mo try so mo de me to asem mu abra na me ni asem mabakuruma na me bedi pa ana me nam na me kopeka ama me customer ana makun se kana Ghana ambulance ti wo Kofi Adom we ni papa ko be frɛ me ontumi nka se no ni midin oni midin ko pay midin be bo me full name tam na Kofi Adom de bo me full name na o pese me ho kire me no ko betuma frɛ me o don tilo say ni na esi ona ya ti say ni wan frɛ me ana o de ne ntro ne ba am say me nsem na ma be kana me boa na Ghana ni bi kwa ye adwuma se ye be chime na case na say me ye investigation ye omo abredi kan Kofi Adom me bisa wo with all due respect kan omo abredi wi eku 2 years ni ba eku 2 years ni kan na so yi obe kan de sade na beto do me so me yebu sa se meto atuntu me de nke jail kabana nke atima tum na me isu se de wo su sana na opese to me once ba na busia foto mu di aweho don we of fonsa na wa wo de ya mamu ntwen se monya platform bi so te don china ne nse wo Kofi Adom no so wan ntwen se bibisi beto nti wo ye adwuma ho ye physical atwencha ye protection from spiritual protection so spiritual protection so ye fika ntumi protect wo enne bia wo ko ba bi ko etumi ese sign na wasan den na tuni tumi fa woni there was no protection for you because no sro ni asase you hwe ko fa wo twa ntroto mo so mo makwa amanim na nse wo te ohene ba hu Bulgaria na Bulgaria ba se na busuafo ba pono ato ayi anifrafo school ana o problem na bo no ohene ba fa Bulgaria e di Bulgaria ko JSS e ma ni wie man de ni ko university e we ni ma ni wie otu wo nim se Bulgaria wo to ohene ba nchen afi Kofi Adom tumi di Bulgaria betena ne platform